Kami letakkan harga Rp2.000. Ya, serba 2000, serba 2000. Maskulnya Rp2.000. Klipnya Rp2.000. Cucu Rp2.000. Sudah Rp2.000. Gelas Rp2.000. Toplesnya Rp2.000. Tanpa sabun mandi Rp2.000. Tanpa kecap Rp2.000. Sendok nasi Rp2.000. Semua kami letakkan harga Rp2.000. Serba 2000, serba 2000. Baru tujuh Rp2.000. Rem panci Rp2.000. Gelas kuning Rp2.000. Tutup gelas Rp2.000. Sikat cuci Rp2.000. Sikat gigi Rp2.000. Sisir Rp2.000. Sisir Rp2.000. Silakan dipilih yang mana. Harga Rp2.000. Rp2.000.